Zdravo! Moje ime je Ivana i u ovoj lekciji govorimo o izboru saradnika. Trudit ćemo se da vam odgonetnemo kako se nalaze saradnici koji će doprineti vašem poslovanju. Odredite za početak kakve saradnike želite i kakve oni veštine treba da imaju. Za vaš biznis najbolje bi bilo da razmišljate o veštinama koje vam fale i o tome kako bi vaš novi saradnik doprineo boljitku. Ako imate već zaposlene, razmišljajte o tome kako će se vaš saradnik uklopiti u celinu i o tome kako će moći da doprinese radnoj atmosferi. Kada ste odredili kakvog saradnika želite, najteže je naći jednog. Međutim, za taj problem ne postoji instant rešenje. Kao i u mnogim aspektima biznisa, morate biti proaktivni i uložiti trud u pronalaženje adekvatnih saradnika. Razmišljajte o tome kako možete da kontaktirate potencijalne saradnike, o tome kakav ćete razgovor voditi sa njima. Sve su šanse da se mnogi neće uklopiti u vaše potrebe ili neće prihvatiti vaše uslove, međutim nastavite da tražite. Od više propalih kandidata naći će se poneki adekvatni. Možda baš taj kandidat ima poznanstvo s osobom koju može da vam preporuči. Kontakti su zato još jedan bitan deo pronalaženja saradnika, a mogu vam biti značajni u budućnosti. Moje iskustvo je da proces nalaženja saradnika crpi dosta energije, kao i obuka saradnika, ali je od izuzetne važnosti raditi sa dobronamernim, vrednim i razumnim ljudima koji žele zaista da rade za vašu firmu. Kada ste odredili potencijalne saradnike, na vama je da odlučite koji vam najviše odgovara. Suština je da morate biti strpljivi, jer je bolje da nađete kvalitetnog saradnika, makar ga malo duže tražili. Koristi koje dobar saradnik može doneti vašem poslu su nebrojene. U pitanju je još jedna osoba koja vas može usmeriti na rešenja o kojima niste razmišljali i samim tim vas dovesti u nove prilike koje možda niste očekivali. Zato se potrudite da posvećeno radite na odabiru vaših novih saradnika, a sve u cilju mogućnosti koje vam nova poslovna saradnja treba doneti.